Osukela namhlanje kumhla ka-20 kwinyanga yokuqala uJanuary isikhathi njengamanje 22 emzuzu ushayele ihora le-12 emini abantu bebade sanibona ninjani ama-pulpits enjinji manqondo uyazi ukuthi kunohlelo la likhulunywa khona ukuthi lingisa umsakazi fikile kumsakazi wami ongilingisile ongangilingisela kuyena owakwazi ukuthi ayiwinela abaqongqothe bonke angifuni umusho uzozishoyo yena sanibona nina bekunene sesihambe safika la emalahleni shuno umhlaba Khoze FM ngithi kangakwethu khuluma nje nami umoya wami ubuhlungu kakhulu kuhamba umfowethu lapha unshishi amandla amakhwaza kwaZulu insizwa mayigiya yagiye enyathelane ishana amakhanda zopho kepha ziyahlangana zibe into eyodwa mina ke noshintsha kaze sibe nenkinga nencane nje ngisebenzele naye waphinde waba ivoice yesiteshi esasakaza zonke izinto eziqondene nesiteshi esibizwa ukuthi Ukhozi FM sisakaza ngesizulu uma ivoice yesiteshi usho ukuthi ufana umuntu osakaza zonke indlela yebo ke Ukhozi ulifile ngendlela olufike ngayo njengoba vele awukwazi ukubulala abantu bese ukuwena uthi uyaqhubeka uyaphila ngoba ngizolitshela mina iqiniso umthakathi ningamkhomba kwenye indawo ukuthi umthakathi yile qobo Ukhozi lapha ufike unikezwe umbhobho unikezwe uphile baningi abantu abangaphuma lapha emsakazweni befe kabuhlungu nje obakufunjisha nami ngiphilanga ngentando yami kwaba kuvikelwa uNkulunkulu nethonga lobaba mkhulu nanokuthi mina ngifike emsakazweni vele sengiyazi impilo yangaphandle seke ngasebenza afike emsakazweni mina sengiganiwe ngakwazi ukuba strong outside kulaba futhi abengeke bese basurvive at all ngifuna ukwenza isibonelo yabona ukhathiti ayikho enye impilo ayaziyo ngaphandle kweredo ngisho i-account yakhe uqala wayivula lapha absoseno absala phakathi mase khona ngaphesheya wawukha ngenyawo uba umama uJabu Guma ethatha uvula account khona ehlula ngisho ukuveka imoto ukhathithe ephuma kwamesela nge18 ayikho impilo yazi yingakho bathi abaphathi mase bethi mina we got a true replacement kanjalo bethi yonke into ayenza ngam report ngoba sebamila uJabu sebamila bengifaka ohlelweni lakhe ngababa basuka lapho mayisebuya bathi ayisebenzana nobabili mayeke wenza wrong just ngavele mina ngathatha yonke lo nkulumo eshiwa abaphathi ngakene yana ukhathi bafuna ukuxosha abuye ngathi qonda ngqo kubaphathi athi baphathi yini manje ufuna ukuxosha ukhathi lingamxoshi ufuna ukumxosha ngami ukhathi ngaphelele leparish ngami angiyenze lo nto mina udala mina ngaba nje kodwa namhlanje mina ngisebenza cha ngixoshwa ngayo yena ukhathi lecala lutho kodwa mina nganginawo amandla ukuthi ukhathi ngaphelele umsebenzi kodwa uNkulunkulu wayazi ukuthi ngeke kwazi ukusurvive ngaphandle namhlanje sekhona emsakazweni baningi even ngisho amanye ama-legends afa through i-depression edala Ukhozi uBK yakekho namhlanje yayimbamba i-depression engaphakathi awukwazi ukuthathwa wenziwe inkanyezi bese lo nkanyezi yaxhashazwa bese cabanga ukuthi khona impilo kuleyo nto ayikho impilo lapha mina nje ngiqiniso mina Ukhozi liphahliwe SABC iphahliwe amagazi abantu laba sikhuluma ngabo abanamadlozi kuyafana nokuthi laba abantu bacommit ama-suicide. I'm telling you straight right now hlungu ngishintshe usho ngikhuluma naye last week ngile Richmond ethi hey wendoda hey ungakhohlwa njalo ngihleka ngithi mina yabona ngijabule ngabo ba sesinawe ngaphandle nje sihleka naye uthi hey ungakhohlwa njalo ukuthi usahamba nge-hardboat ngithutha ngiqashe umsakazweni wena owangithwalele impahla zami amafeature ami ngisemqashweni
ungikhumbuza into esengayikhohlwa namanje ngazama ukukhumbula ngisakhumbula wazongithwela isithombe ngoba mangenza into mina ngibali emveni kolokho ngithukile mangizokuthiwa akaseke emhlabeni osicelo Mbokazi babulawa yilukhozi oBK babulawa yilukhozi kunomandla owayenza sport owaphathwa ikhanda wabulawa yilukhozi uLavas wabulawa yilukhozi ngedepression uMr Cricket Gumbo wabulawa yilukhozi waqala ngokhansasi ubuthe ukhozi libulala abantu abakuye wena abalisebenzayo lo khansasi wabulawa ukhozi ufakazi wami uLinda Sibiya oyokuntshena ukuthi ukhozi labulala ukhansasi so izinto lezi okubalekile ukuthi ikhuluma usibu ushawa isikebe nje hamba ntshontsha nje hlanya njengoba ene depression esangana nje ulokuthi usibu buthelezi ukhozo lomhlanyisayo lamnikeza ithemba lento iyafana when you groom and grow the woman and then you tell the woman you are my wife, I will protect you, you are like my I will do anything to protect you. Then along the way that you betray that woman basic charity window to ubusha bami akekho umuntu usilise ngimazi ngaphandle kwakho ngakho lokho okwenza kumina kuyofika ngaphandle ayinziwe into enjalo yangikhulisa wenzoza kithi ntazo kodwa kwelazi iqiniso namanje ke ngimini ngithi mina nje wethu angikholwanga ukuthi awusekho ngize ngakholwa mina mangifonela ifoni yakho ibanjwa owesifazane ngazi noma ingoduso yakho noma intombi yakho noma uthathe wenu ngoba phela mina ngazosubiza ukuthi siyawushaya ibuhlungu ukuhamba kwakho ubheke 20 abantu bebulawa ilo yamsakazo kwahlanya umphathi lokuthiwa uzandile Tembe wahlanya hlahla kuhlala isifundiso wahlanya hlahla ilukhosi ngoba ipower yadalana kodwa uNkulunkulu emhle njalo sikusemandlweni selumlando ngeke liphinde futhi livuke akhozi nalo emvubule ngahluka singeba zingwenya pheju ucebisa isiba singishiya you owe a lot of people in Hlambuluko nina okhosini hamba kahle nje hamba kahle Magwaza ubhethile nawe ngandlela ubhethe ngayo emhlabeni waba namacala akho wasangana wenza yonke into kodwa namhlanje njengoba uselele akasabalelwa cala hamba kahle mfowethu ngelinye ilanga nathi sokulandela. Hello Mzansi, welcome to Mgosa Mzansi. Of today's your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Ungizwe Mchunu is blaming Ukhozi FM ngokundlula emhlabeni kwanjenje uMagwaza. Siyaqhuza uMagwaza ushile emhlabeni last week. Kanti abantu abaningi beva buhlungu ngendlela lesimanga nje bamkhumbula asakata laphana akuKhozi FM. Abantu bebamthanda ngendlela lesimanga kanti abantu balithanza kakhulu futhi liphimbo lakhe umasakata. So uyasho Ungizwe Mchunu ukuthi embulali kahle lana Ukhozi FM. Ukhozi liqosha abantu baze ubabukane nema depression liyaqosha nje Ukhozi ungakendi lutho uthi Ukhozi nguwo ngulomsakati lekufanele kublame for ukundlula emhlabeni kwakhe uMagwaza. So abantu abaningi bavumelene naye Ungizwe Mchunu lapha enkundleni yokuxhumana basho ukuthi ngalesinye isikhathi bayade ukuthi unokuphambuka enkulumeni yakhe kepha la uyishaya esikhonkosweni. Please do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.